Alleluia, Alleluia, Jesu Kristu lamipad, ula job ya kajing ya ukun lang rod Paskah, Kristan ya ro ai ngojing knya, u Kristu kun lang rod lui laki lang rod u siu kuna ban pen ya sobat la ukpa. Alleluia, Alleluia, Jesu Kristu lamipad, ula job ya kajing ya pat kajing Kajing puli na ikam jeng ki apostol kalanong nga bakat pra kadkhot kabanengkong hadu bapra hadien kani u Paulus lami na Athens badwalet sya Korint hang tau lai kendo ya wei uju bakerteng u Aquila balakha hapontus u badang syuan na Itali rengkat bat ka Priscilla katengah jeng u namar ba upat syam Claudius ulah hukum bagi ju baro kinmi no narum. O Paulus ulalet ya kendo eki bat ula sa bat ula trei bat ki. Namar ula kamai la kabam da kabashna yeng jan kumbale maki. Ula pen inia ha kasinekok man kasaban ban pendo jengmot eki ju bat ki greng. Habau Silas bat u Timotius kilawan poi na Macedonia u Paulus lapan lekpor hakabayalam da kabasaki hakiju mau Jisu ulong Mesaya habai kila percaya u bat kila keno snewi u ula kanteri u kendau nakajang pong jong u bat ulong haki lada pijot jendu pikit pop hi mapi yaladi ngamkit kli ai ngadu menta ngan let syaki jentel kumta ula ino eki bat ula leksa hayeng jong weu jentel uba kerteng Utitus Justus ba ubriu batip lay kayeng jong u marsenta kasnekong u Crispus nong yalam kasnekok ula nget hautrai ma u bat baro siyeng sisem bat bun kiwai pat kibriu hakorin kibalayo sngaw yu Paulus kila nget bat kilayo baptisma Kaktin jong utrai. Kajing puli nga gospel kat kum u Yohanes kalanong ga bakhat nriu kadkhat bakhat nriu hadu ba arpho. Satang kendiat por phinomi isu yanga Henry hadien kendiat por pan phinyo i biang yanga don kisenran chung u kibalay ong paramaki kemud ayu kani mulai thu hangi satang kendiat por phinomi isu yanga hadien kendiat por pan phinyo i biang yanga bat sahang tau ong dei namarba ngalet chok pa kemud ayu kani satang kendiat por kila keli ngimtep ayu ong ujisu latep ayu kila kwa ban keli ya u kum tau ong haki ngala ong satang kendiat por phinom yo isu yanga hadin kendiat por pan phiense i biang yanga ya kanimo phia tuklar parama phi shisha nga ong hapi phienselanyar bat phiensayam Henry kaperthei kan sakamen phiensa susi Henry kajing susi jeng pi kan sekala kajing kemen. Ke gospel jeng utrai.